Tak kayak lagu-lagunya yang paling menarik kan Mas. Anu di Rasa musik gendeng ceng ceng ceng. dina minggu sing tak tunggu. Ya marane mengguri. Masuk, masuk. Bayo 29 in. Api iki. Menghadap ke sana, menghadap ke sana. Api iki nggo bibitan api. Api. Tangan kiwa ning bangkean. Nah, tangan-tangan ning kuping. Kuping. Ya mripate sing tengen parane nengen. Lambe ngisar cokot. Lambe ngisar. Lambene ngisar. Lambemu sing ngisar lho, Nduk. Lambemu lho lambemu. Lambemu sing ngisar lho. Lambe ndi, lambe ndi. Sing aku bisa lho. Lambe dicokot kok lambe ngisor. Lah ya lambe sing iki. Nek ra iso tak cokotne lho. Aku wae. Tegak. Madep ke sana, madep ke sana. Madep ke sana. Mendek. Yang kenes ya Dulu saya. dibuka. Asik. Madep ke sana, Ndek. Lah, Ayo. dina minggu sing tak tunggu. Janji kiri kanan. Kowe kasar. Kiri kanan. Awan mangut depan. Arep iku asik. Sudahlah, manut enggak sakit deh. Dengek sini. Ya Bu ya, gak lara ya Bu ya. Nah. Oke ya. Siap ya. Janji itu Tak dlang, dadi itu tak dlang, tuntu gentak dlang, tikluk, asik. Ya nggak apa-apa, nggak sakit ya. Memang pertama kali agak geli-geli gimana, gitu, tapi nanti lama-lama enak. Yalah. Masih gadis ya? Ya, udah, nggak apa-apa, nggak sakit ya Bu ya, nggak sakit ya. Oh, nggih. Ora loro, Dok. Iya, nah, posisi tadi tangannya di pinggang dan satu di telinga. Siap ya. Dina minggu sing tak tunggu. Janji kiri kanan. Kiri. Sing cawang mangu tutu gentak dlang depan. Ikuk. Asik. Gimana? Enggak sakit toh? Enggak sakit kan? Dibilangin kok enak lagi. Neng, lagi ya enggak sakit ya. Sakit. Ya sudah, nanti kapan-kapan kalau sakit. Kapan-kapan diulang ya. Ini kakak tertua enggak sakit cuma geli-geli gimana gitu. Ya. Nah, menghadap ke sana sayang, menghadapnya ke sana. Tangan yang kiri di pinggang, ayo coba. Tangan kanan di telinga. Di telinga sini lah sayang. Ya. Bibirnya bawah itu digigit sedikit saja. Pinter. Kakinya yang kanan di depan. Kaki kanan depan, kaki belakang ke belakang. Kaki kiri di belakang. Agak mendek ditekuk. Ya. Kebanyakan. Aku